aho atamuntu ashobora kushikisa kunyishushanya ko ngo arankunda atankunda. Hakuna mtu ambaye anaweza kuniambia ninakupenda na mimi nikijua kwamba hanipendi. Nta muntu ashobora kuza kunza nawe buryaje ngo ndagukunda atankunda. Hakuna mtu ambaye anaweza kuniambia kwamba ananipenda na mimi sijui kwamba ananipenda. Ubugishika imbere yanje umwuka w'Imana agaca nsigurira ivyo wawe vyose. Ukifika mbele yangu tu roho wa Mungu ananifunulia yale yote ambayo unaheshimu na kuyatenda. Ubimana maye ni impano ku buryo nshobora kuraba ifoto ari umwana, ifoto y'umwana y'umuvyeyi nkashobora kuyiraba gusa ugasanga amakuru yose y'uwo mwana Imana ishiyana. Na Mungu amenifunulia kwa makini roho. Ninaweza nikaangalia picha ya mzazi ya mtoto wa mzazi kama huyu, alafu Bwana anaanza kunizungumzisha mambo yake yote. Reka tubashimire cyane mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro byacu uko bwije nuko bukeye. Ushobora kubukurikiye kino kiganiro uri mu Rwanda, uri mu majyepfo y'u Rwanda, iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo. Mwese turavuze ngo Imana ibahumugisha cyane. Twibagiye kandi ko hari n'abadukurikira muri Burayi, muri Amerika, mu bihugu bitandukanye aho ururimi rw'Ikinyarwanda rubasha kugera. Ariko uyu munsi noneho twabaye international, ntabwo tuza ko uvuga mu Kinyarwanda gusa, nyine Imana ubwo turahanura uko twategetswe. Yes, muri kumwe na BKM behind ya kamera, ariko turi kumwe n'abandi bantu hano rero kuri kamera, ngira ngo batangire batwibwira. Ushobora kubonye amasura yabo utabazi, no mpamvu dusaba ko batangiye batwibwira tukumva impumeko yabo mbere yuko bakora icyo Imana ibadutumye. Turabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turabashuhuje cyane inshuti za Nyigisha TV mu izina rya Yesu Kristo. Turabaramukije cyane, turabagumbiriye. Yesu abahezagire cyane. Turashaka kumenya amazina y'aba bantu. Turi kuri Nyigisha TV ndetse no kuri Mass for All Ministry. Turi kumwe n'umuyobozi rero wa Mass for All Ministry, namuha umwanya kakira no mushyitsi wadusuye. Urakoze cyane BKM. Nejejwe n'Imana kuri uyu mugoroba kuko turi kumwe n'umutumirwa wacu hano kuri kamera. Twamutumiye kugira ngo aganirize abera b'Imana duhagaze imbere kuri uyu mugoroba nkuko bimenyerewe mu biganiro byacu bya Mass for Ministry TV. Turi hano kugira ngo tubashe kubazanira ubutumwa bwiza. Rero uyu munsi Imana yanteye iteka ndi kumwe n'umuvuga butumwa Evangeliste Nadine. Nifuje ko atuganiriza, muhaye ikaze kugira ngo dukomezanye. Ego murakoze cyane. Yesu abahezagire cyane. Uyu munsi kuri izi kamera za Nyigisha TV na Mass for All Ministry, jioni njema kama hii tunamshukuru Mungu kwa kuturejeza mahali hapa kwenye network yetu ya Mass for All Ministry TV na Nyigisha TV. Ego nkuko umuvyeyi wacu Beatrice Tesire yabivuze, kama mzazi wetu Beatrice Tesire alivyowahi kutusimulia. Amazina ni Munezero Nadine. Kwa jina langu ni Munezero Nadine. Evangeliste Munezero Nadine. Evangeliste Munezero Nadine. Bakunda kwita Mama King. Kwa jina lingine ni Mama King. Notangura ndabibwira ndakijijwe. Kwanza kabisa nijitambulishe, nimeokoka. Ndakunda Yesu, nampenda Yesu. Ndumuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu itorero ryitwa Imbaraga z'Amasengesho Amahoro. Mimi ni mwinjilisti wa Injili takatifu ya Mungu, kanisa linaloitwa Power of Prayers, nguvu ya maombi. Nguvu ya maombi. Yes. Kiswahili. Niho nkorera umurimo w'Imana. Ndipo ninapomtumikia Mungu kanisani hapo. Niho ndiko ndaregwa mu buryo bw'impwemu. Pia ndiko ninakolelewa kiroho. Umuvyeyi wanje yitwa Pastor Mushumba Nturanye nabo Dieudonné. Mchungaji wangu jina lake ni Nturanye nabo Dieudonné. Itorero ryacu rikaba riri hariya Sonatube mu gikarikiye Kutibank. Kanisa letu liko pale Sonatube hapo kwenye kando ya barabara. Kandi nkaba ntanguranye amashimwe menshi cyane nshimira Imana ko kuri iki cyumweru gishize bashoboye kudufungura natwe itorero ryacu.
Nina sifa na shukrani mikononi mwa Mungu. Kanisa letu wiki iliyopita wameweza kutufungulia kanisa. Ubu twatanguye gusenga cyo kimwe n'abandi. Tumeanza kumwabudu Mungu sawa sawa na wenzetu. N'ubu ejo tuzosenga. Kesho tutamwabudu Mungu hapo. Nkuko hitwa ngo ni mu mbaraga z'amasengesho amahoro. Kama jinsi panapoitwa ya kwamba ni kanisa la maombi la amani. Naratangariye Imana kubona no kuri wa Mungu badufunguriye uyu nyene uheze. Nimemshangaa Mungu tulivyopata kibali machoni pa Mungu akatufungulia kanisa letu wiki iliyopita. Natangajwe n'ukuntu twabonye Imana, twabonye ukuboko kw'Imana, n'ukuntu twabonye Imana ikora ari semene ya mbere. Naendelea kustajabia nguvu ya Mungu, jinsi Mungu alivyoweza kuweka mlango kutufungulia tukamwabudu Mungu wiki hiyo ya kwanza. Kwa furaha nyingi sana. Kumunezero utangaje. Yego ivyo nishimwe nari mfise. Hizo ni shukrani nilizokuwa nazo. Kuri icubahiro gihabwa Imana. Anastahili sifa na heshima. Yongeye kudufungurira. Aliyefungua kanisa. Ahantu dushobora kukura uguterana kwera nkuko Biblia yemera uguterana kwera. Tukapata mahali pa kumwabudia Mungu kama jinsi Biblia inavyosema ya kwamba lazima tumwabudu Mungu mahali patakatifu. Kuri ivyo rero vyose ivyo yakoze vyose ndavuze ngo Imana nishimwe kandi habwe icubahiro. Kwa hayo yote Mungu aliyoweza kututendea, narudisha sifa na shukrani mikononi mwa Mungu nikisema Mungu ainuliwe juu ya mataifa yote. Yego. Hanyuma uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku mimaro 4, inyungu 4 ziri mu gukizwa neza no gusenga Imana neza. Na jioni njema kama hii nimependezwa kuongea kwa mambo 8 yanayohusu faida 4 kwa ajili ya Mkristo kuokoka vizuri mbele za Mungu. Inyungu 4 ziri mu gukizwa neza no gusenga Imana neza. Faida 4 ambazo zinaambatana na kuokoka vizuri na kumwabudu Mungu vizuri. Bene data reka ndababwire twabonye Imana niyo mpamvu turiko turayivuga. Rafiki zetu mnao tusikiliza tumemwona Mungu ndio maana tunashuhudia jioni kama hii. Ntituzoreka guhamya imirimo yayo kugeza aho Yesu azozira gutwara itorero. Hatutanyamaza kimya kuzidi kuendelea kutaja sifa na utukufu vya Mwenyezi Mungu juu ya maisha yetu hadi hapo Bwana Yesu atakapokuja kunyakua kanisa lake. Rero hari inyungu 4 twasanze ziri mu gukizwa neza. Zipo faida 4 ambazo tumeziona katika maandiko matakatifu zinazohusu kuokoka vizuri. Zirashobora gushika zikarenga 4, zinaweza zikawa zaidi hata ya 4, ariko uyu mugoroba nifuje ko dusangira kuri izi 4 nabonye ziri mu gukizwa neza. Azuhuri hii napenda tuongee kwa hizi 4 ambazo zinakwenda kuonekanisha nguvu ya kuokoka vizuri. Mbere yuko tubandanya mu kuvuga izo nyungu nashaka tubanze dusangire ijambo ry'Imana. Kabla hatujaanza kusimulia habari za faida 4 zinazohusika kwa watu waliokoka, tutakwenda kusoma maneno ya Mungu. Mu gitabo c'Imigani, Mesari, igice cha 16, kitabu cha Mesari sura ya 16 umurongo w'7 mstari wa 7. Imigani 16 umurongo w'7. Mesari 16 mstari wa 7. Reka tubanze tuwasome mu Kinyarwanda. Tutasoma kwanza kwa lugha ya Kinyarwanda. Hanyuma muvyeyi wacu ngaha aradufasha kushira mu Giswahili kugira ngo mama mzazi bagiriga umugisha uko dusangira ivyera vy'Imana. Mama mzazi naye atasoma kwa lugha ya Kiswahili ili tubarikiwe na watu wanaotufuata. Murakoze cyane. Asanteni. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Acha tusome katika jina la Yesu Kristo. Haravuga ngo iyo imigenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka. Biblia inasema ya kwamba njia za mtu anayempendeza Mungu atuma n'abanzi be buzura nawe. Bwana humfanya adui za huyo mtu kumgeukia. Iyo imigenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka. Njia za mtu mwenye haki zikimpendeza mtu. Iyo imigenzereze Mungu. Iyo imigenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka. Njia za mtu binafsi zikimpendeza Mungu. Atuma n'abanzi be buzura nawe. Mungu huweza kumwambatanisha na adui zake. Yesu ashimwe cyane. Bwana Yesu ainuliwe. Ngo imigenzereze y'umuntu. Njia za mtu. Imigenzereze y'umuntu biri mu gukizwa neza. Njia za mtu ni kuokoka vizuri. Ishika hinezeza Uwiteka nuko umuntu aba yakijijwe neza. Mpaka hapo zinafikia Mungu anapopendezwa na njia za mwenye haki ni kwamba yule mtu ameokoka vizuri. Kandi tugiye kuganira ku nyungu ziri mu gukizwa neza. Tena tunakwenda kuongea kwa faida ya kuokoka vizuri.
Ikintu cha mbere biguha gusabana n'Imana neza mu buryo bw'amasengesho. Kitu cha kwanza kinakwenda kukuambatanisha na Mungu katika njia ya maombi wakati unapozama mbele za Mungu. Iyo ukijijwe neza biguha gusabana n'Imana neza mu buryo bw'amasengesho. Ukiokoka vizuri unawasiliana na Mungu vizuri, kati yako na Mungu kunakuwa na mawasiliano kwa njia ya maombi kwa sababu ya kuokoka vizuri. Uri kurasenga Imana ikakumva. Wakati unapoomba Mungu anatega sikio kukusikiliza. Kandi akakwishura. Tena anakujibu. Uri kurasenga Imana igakora ivyananiranye. Unapoomba mbele za Mungu Bwana anatenda yale ambayo hayawezekani kwa. Wasengera umugwayi Imana ikamukiza. Ukimwombea mtu mgonjwa Mungu anafanya kwa sababu ya maombi yako. Bivuye ku migenzereze yawe kuko yahimbaye Uwiteka. Kwa sababu ya njia za mwenye haki ambazo zimempendeza Bwana Mungu. Abantu bamenyere ko tuza kuri tuvuga ubuhamya iki ariko uyu munsi reka tushishikariza abantu kumenya gukizwa neza no kumva afise inyota yo kugira imigenzereze inezeza Uwiteka. Mara nyingi watu wanatufuata katika YouTube channel tukihubiri, tunatoa ushuhuda mbalimbali, lakini leo tumekuja kueleza faida 4 zinazofuatana na mtu ambaye ana njia nzuri mbele za Mungu. Nukuri inyungu zirahari mu gukizwa neza bene data. Faida zipo kwa mtu anayekwenda vizuri machoni pa Mungu. Icambere twavuze ko biduha gusabana neza n'Imana mu buryo bw'amasengesho. Vinatukutanisha na Mungu wakati tunapozama kiroho kuomba. Dufate n'akarero ku buzima busanzwe. Na tukichukua mfano kwa binafsi tuna maisha yetu ya kila leo. Mu bana umuvyeyi abafise mu nzu. Mzazi akiwa na watoto katika familia yake nyumbani. Ari abana 4 canke 5. Wakiwa 4 au 5. Uriya mwana arimo agenza nkuko papa we yamusavye nkuko umuvyeyi we wabishaka. Yule mtoto anayekwenda sawa na mapenzi ya baba yake alivyomwagiza kuenenda, uwo anezeza umutima papa wiwe, anafurahisha roho ya mzazi wake. Nicho asavye papa wiwe arakimuha, na kila anachokiomba mzazi mikononi mwake humpatia kwa raha. N'umuvyeyi wiwe ahora mwitwararitse amanywa nijoro kuko aziko anezeza umutima wiwe. Na mzazi wa huyo mtoto huwa anakuwa karibu yake sana, akiwa tayari kumfanyia kile anachomuomba kwa sababu roho ya mzazi inampenda mtoto wake. N'Imana yacu nuko rero. Na Mungu ndivyo kadhalika. Niho aho yacitubwira ngo imigenzereze yawe ni yahimbaza umutima wanje jewe Uwiteka. Ndiyo hapo katika kifungu cha 16 Methali mstari wa 7 neno la Mungu linaposema ya kwamba mwenye haki anavotenda vizuri mbele za Mungu, roho wa Mungu humfurahisha na Mungu mwenyewe anapendezwa. Imana irakwishimira. Mungu anafurahia mtu huyo. Ikagezaho ituma n'abana abansi bawe baba bakunzi bawe. Mungu anapofurahia anabadilisha adui zako kuwa rafiki zako. Ukagira ubusabane n'Imana mu buryo bwo gusenga. Unakuwa na makutano na Mungu, Mungu anakutana na wewe kwa njia ya maombi. Waba uri kurasenga Imana igashobora no kukwibira amabanga y'ivyo utaruzi. Ukiwa katika maombi umezama, Mungu anaweza kukubomolea hata siri zingine ambazo ulikuwa hujui. Fati nk'akarero nko kuri byanje jewe ubwanje kunabonye umugusabana n'Imana. Nikichukua mfano mimi kuzama katika roho nikimuomba Mungu. No bakaro narigeze kuba ndiko ndasenga jewe. Siku moja nilikuwa katika hali ya kuomba. Imana inyereka abantu twakorana ahantu ku kazi. Mungu akanifunulia mambo ya siri kazini mwangu pamoja na wengine niliokuwa natumika nao. Haraciye iminsi. Imepita siku. Inyereka ukuntu bakoze inama yo kuncurira kugira ngo banteranye kwa bosi bavuga ngo Nadine aratubangamira mu kazi. Mungu akanifumulia siri kunionyesha jinsi wanavyokaa wakiunda mbinu za kwenda kunichongea kwa bosi wangu kazini, wakisema kwamba nina matatizo fulani kazini. Kandi abo bantu narazinduka mu gitondo nkabasengera mbere yuko dutangura kazi. Na ukumbuke ya kwamba hao watu walikuwa ni marafiki zangu, nilikuwa nikizama katika roho nikiwaombea maadamu itwapo leo kazini. Buri munsi mbere yo gutangura kazi nabanza nkagenda ahantu mwipeme nkabanza nkabasengera bose. Baada ya kuanza kazi maalumu pale tunakotumika ofisini ilikuwa ninahimizwa kuwaombea. Ariko bo bacini babumva yuko ndababangamiye. Wengine wakapita nyuma wakaona kwamba mimi ni tatizo juu ya maisha yao. Ijambo ry'Imana riravuga ngo amarushwa y'umugororotsi ngo ni menshi. Biblia inasema kwamba tabu na matatizo kwa mtu mwenye haki ni vingi, lakini Mungu humponya kwa mengi. Ngo ariko Uwiteka abasha kumukiza muri vyose. Bwana humponya kwa yote. Imana ishimwe cyane. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Rero njya Imana iranyereka neza filme ya hinama yabereye. Nilipokuwa kitandani nimelala, nikaonyeshwa hata filamu pale walipofanya maongezi yao kwa kunichongea. Imanyereka n'umwe wese aho yarahagaze nico yavuze. Na Mungu akanionyesha kila mmoja wapo alipokuwa amesimama na mpango wake ndani ya moyo wake. Inyereka nuwari ari muri bo ariko adashigikiye inama mbi zabo. Mungu akanionyesha na mwingine pembeni ambaye alikuwa nao katika kundi lao lakini hakuambatana nao katika mabaya yao. Bagerageza kubimwumvisha nawe ngo afashanye nabo kuvuga gutyo kugira ngo wakimuomba kwamba ambatane nao katika hayo mabaya.
ariko Imana irambwira ati humura ntacu uzoba. Mungu akasema poleni, hautapatwa na hayo. Humura ndabishenye. Nimeyavunja hayo hata kupata. Shishikara usenga Imana nabikuyeho. Endelea kumwomba Mungu, hayo nimekwisha kuyatoa kwa mkono wangu. Nuko vyagenze naciye nshishikara nsenga Imana. Ndivyo nilivyoendelea kuzama mbele za Mungu. Sinabereka ko nabimenye. Sikuwaonyesha kwamba nimejua mambo yao. Mbandanya ndabakunda. Nikaendelea kuwapenda. Kandi ico cyararenganye nta kintu na kimwe cigeze gitanga. Hayo yote yalipita, hakuna lilotimia juu yao. Niho nariko ndavuga nti hari inyungu ziri mu gukizwa neza na mu gusenga Imana. Hapo ndo sababu ninasema kwamba ipo faida kwa kuokoka vizuri na kuendelea kuzama mbele za Mungu vizuri. Bigusabana n'Imana neza mu buryo bwo kumasengesho. Vinakupa kumsogelea Mungu wakati unapozama rohoni kwa kuomba. Iyo wakishijwe neza ukagenda murongo w'Imana neza. Ukiokoka vizuri ukaenda sambamba katika mstari wa Mungu vizuri. Nkuko ijambo ry'Imana ngaha bivuze. Kama neno la Mungu lilivyosema, ngo atuma n'abanzi be buzura nawe. Bwana humwambatanisha na maadui zake huyo mtu. Niko vyagenze nabo byarangiye n'ubundi bitwa ko barabanza ariko birangira buzuye nawe. Ndivyo ilivyokuwa, ikatokea ilionekana kwamba ni maadui zangu, lakini kwa sababu ya kuwavumilia na Mungu kwa pamoja nasi, Bwana alinikutanisha nao wakawa ni marafiki zangu. Bahinduka kuba bakunzi banje. Wakawa ni marafiki zangu. Mwene data ndagira ngo ndakubwire. Rafiki yangu, napenda nikwambia dhuhuri hii. Enda bigerageze. Endelea kufanya hivyo. Bigerageze. Jaribu hata wewe. Gerageza kugira ngo intambwe zawe zihimbare Uwiteka. Endelea kupiga hatua mbele za Mungu ili Bwana apendezwe na hatua zako. Uzokwirabira ikizovamo. Utaona kile kitu ambacho Mungu atatoamo. Uzobona wa muntu witwa ngo numwansi wawe atanguye kukurondera atakazi na kamwe wakoze wewe. Utaona yule ambaye ulikuwa unamuona ni adui yako ataanza kukutafuta na kujifanya rafiki yako bila kuweka nguvu yako wewe kwenda kumtafuta. Uzobona wa muntu adaheruka no kuza kukuramutsa ariko arakubaza ati mbega ubahenze ndakuramutse. Utaona yule mtu ambaye hapigi hata simu kukusalimia, atakutafuta kwa makini akisema uko wapi nije nikusalimie. Atatangazo watanze yuko wahindutse. Na hautatoa matangazo ya kwamba umebadilika wewe. Umwuka w'Imana wenyine azokwikorera akazi. Roho wa Mungu atajifanyia mambo yake. Ariyo mpamvu ngushishikariza wewe wasubiye inyuma ngo ugaruke ku Mana. Ndio maana nasema wewe uliyerudi nyuma, tunakusihi umrudie Bwana Yesu. Biguha ishaka biri uhabwa uburinzi bw'Imana. Cha pili, unapewa ulinzi wa Mungu. Uhabwa uburinzi bw'Imana kuri wewe ubwawe no ku muryango wawe. Unapewa ulinzi wako binafsi na familia yako pia. Nukuri bene data sukubesha. Nasema ndugu zangu, sio uongo ninapotaja hivi. Twabonye imirimo y'Imana. Tumeona nguvu ya Mungu ndani ya maisha. Iyo umuntu akiranukira Imana neza. Mtu akiwa mwaminifu mbele za Mungu. Iyo umuntu agendana n'Imana neza. Ukitembea na Mungu wako vizuri. Twarabonye imirimo y'Imana. Tumeona kazi za mkono. Twarabonye gukora ku Imana. Tumeona nguvu ya Mungu. Ntajewe ndiko nditanga ko karero jewe ubwanje. Hata mimi najitoa kama najitoa kama mfano mbele za watu. Ubu nukuvuga ngo nageze hano kuri etape kubwo kugendana n'Imana neza. Nimefikia kiwango cha kutembea na Mungu vizuri. Aho atamuntu ashobora kushikisa kunyishushanya ko ngo arankunda atankunda. Hakuna mtu ambaye anaweza kuniambia ninakupenda na mimi nikijua kwamba hanipendi. Nta muntu ashobora kuza kunza nawe buryaje ngo ndagukunda atankunda. Hakuna mtu ambaye anaweza kuniambia kwamba ananipenda na mimi sijui kwamba ananipenda. Ubugishika imbere yanje umwuka w'Imana gaca nsigurira ivyo wawe vyose. Ukifika mbele yangu tu Roho wa Mungu ananifunulia yale yote ambayo unaheshimu na kuyatenda. Ubimana maye ni impano ku buryo nshobora kuraba ifoto ari ifoto y'umwana y'umuvyeyi nkashobora kuyiraba gusa ugasanga amakuru yose y'uwo mwana Imana ishiyana. Na Mungu amenifunulia kwa makini roho. Naweza nikaangalia picha ya mzazi ya mtoto wa mzazi kama huyu, alafu Bwana anaanza kunizungumzisha mambo yake yote. Change ni foto y'ubwiwe. Hata picha yangu peke yangu. Si buri gihe biba ariko Imana ihora ibinshisha. Sio kila siku inafanyika hivyo, lakini Roho wa Mungu akiamua huwa ninapitishwa katika mapito hayo. Akambira makuru yose. Ananiambia kila moja. Alicha keneye ko mbwira uriya muvyeyi ku mwana wiwe akambwira bimubwire. Kama kuna kitu Mungu anahitaji niongee na mzazi au mtoto, Mungu ananiruhusu kwamba zungumza naye. Ariko adashaka ko arico mvuga ati ugende umusengere kuri iki nkabikora uko umwuka abimbwiye. Naweza kanituma nenda ukaombe au ukamuongeleshe. Kila Mungu anachokiamua kwamba nikifanye wakati huo ndicho ninachokifanya kupitia njia za kiroho. Ndabikora uko umwuka wera abinyongo. Nafanya kama nilivyoagizwa na Roho wa Mungu. Ariko ivyo none biva hehe? Sasa hiyo inatokana na nini? Kukiranuka neza. Kwenda kwa utakatifu mbele za Mungu. Intambwe zanje kuba zihimbara Uwiteka. Hatua zangu kumpendeza Bwana Mungu. Nkuko kuri amachene yo kuri YouTube mazi imisi avuga ngo umukozi n'uyu ngo byagenze gutya na gutya, jewe sukubesha mba nkimubona ndamubona kuri YouTube nabo nunaho dukorana niyashakaraza kundondera ndamubwire. Mfa kukubona gutya gusa kuri YouTube. Imana igahita imbwira ati uyu ni wanje ndamwemera canke uyu
na alikuwa aliyambia gusa sindanamuzi. Asanteni. Mimi ninapoangalia mtu kwenye YouTube channel au kwenye televisheni, huwa Roho wa Mungu ananisaidia kutambua mtu ni mtu wa namna gani. Roho Mtakatifu anaweza kanionyesha kwamba huyu ni mtu wa Mungu au si mtu wa Mungu. Hata huyu mama kwa mfano, naye atanitafuta tuongee. Kuna vitu Mungu alizungumza na mimi kujua kwamba ni mtumishi wa Mungu mwaminifu au ni mtu mchakachuaji. Kumubona gusa akukanya Imana chansigurira ati uyu alikuwa arankorera vyukuri, uyu ntanaho ndamuzi. Ninapomtazama mtu, Roho wa Mungu ananisaidia kujua kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu binafsi anayekwenda vizuri mbele za Mungu, au huyu ni mchakachuaji wa Injili takatifu. Ivyo vyose rero biva hehe kuba umuntu imigenzerezo y'umuntu ihimbara umutima wiwe. Haya yote yanatokana na roho wa mtu anavyokwenda kikamilifu mbele za Mungu wa Israeli. Niyo twababwiye ngo hari inyungu ziri mu gukizwa neza no mu gusenga neza. Ndio sababu tunatangaza rasmi kwamba kuna faida kwa mtu anayekwenda kikamilifu mbele za Mungu na mtu ambaye anakoroga Injili takatifu. Icya gatatu bituma uhigwa mu vyukora vyose. Alafu natangaza kwamba kuna vita ndani ya vile vitu vyote unavyovifanya. Bituma uhirwa umunyamahirwe. Unakuwa mtu wa mafanikio kwa yale unayoyafanya. Iyo imigenzereze yawe ihimbaza Uwiteka bituma uhirwa mu byukora byose. Njia za mwenye haki zikiwa safi mbele za Mungu, unabarikiwa kwa yote unayofanya kwa mkono wako. Nta kintu ushobora gukora ngo kinanigwe kubera imigenzereze yawe inezeza umutima w'Imana. Hakuna kitu ambacho unaweza kukifanya usifanikiwe kwa Mungu, kwa sababu Roho wa Mungu, Roho ya Bwana Mungu inapendezwa na wewe kwa njia zako takatifu. Muri make Imana guhindura umunyamugisha. Kwa machache natangaza ya kwamba Mungu anakubadilisha kuwa mtu wa baraka. Ikageza n'ahantu ikugira kuba umugisha nawe ubwawe. Hata anafikia kiwango cha kukuweka kwamba wewe ni baraka hata binafsi kwako. Nukuri biratangaje cyane muri imisi. Ni jambo la ajabu sana nyakati za mwisho. Aho umuntu usanga acururiza ahantu mu isoko ku kibanza. Unapokuta mtu ana biashara yake pale sokoni anapoketi. Ariko ugasanga alikabuzwa mahoro n'umuntu adakijijwe kandi witwa yuko akijijwe kandi yamenye Imana. Unakuta huyo mtu anakosa amani kwa mwenzake anavyofanya biashara, naumia kwa huyo mtu na kumbe huyu amekwisha kumjua Mungu. Wewe wamenye Imana ariko ngo uwo mucuruzanya hafi ngo akubujije amahoro. Umemjua Mungu wewe, lakini huyu anayepiga biashara kando yako unaumia kwa moyo wake kwa sababu anapata mapato kiasi kwa ajili ya utumishi wake. Ngo hari imiti ngo azana ngo gatuma utoronka abakiriya. Analeta dawa za kienyeji ili wewe usipate wateja. Kuki wowe utosenga cyane ngo ukizwe neza hanyuma nawe ura mahoro kubwawe. Je, kama huyu mtu anatumia dawa za kienyeji na wewe una Mungu mwaminifu ndani ya maisha yako, kwani usichukue hatua ya kuomba ili na yeye akose amani kwa ajili yako? Bene data twaje kubabwira ngo mwongere imbaraga zo gusenga. Tumekuja hapa kutangaza habari za maombi. Tujiongeze nguvu ya maombi. Twaje kubabwira ngo hari inyungu ziri mu gukizwa neza. Tumekuja kutangaza rasmi kwamba kuna faida ambazo zimo ndani ya wokovu wa kweli. Abo wita ngo nabarozi bakurusha uburozi ariko nabo barusha Imana ishobora vyose. Hao tunaoita kwamba ni wachawi, sisi tunawazidi nguvu ya maombi tukiwa ndani ya Roho Mtakatifu. Senga cyane nawe amasengesho yawe ababuze amahoro bimuki. Omba sana, nguvu ya maombi wafanye kukimbia, wakimbie wewe mwaminifu mbele za Mungu. Biratangaje cyane kumva ngo urakishijwe wamenye Imana. Ni jambo la ajabu kutangaza ya kwamba umeokoka sana, umemjua Mungu. Ariko ukaburi kurapanga ngo kwimukira mu yindi soko ngo uhunze ujya mu numwe alafu unakimbia mchawi kando yako sokoni unakouza, unasema mimi nitahama kwa ajili ya mchawi. Haifai. Nukuri mwetaje kugira ngo senga cyane nawe kwimuke. Rafiki yangu, mtu wa Mungu, nimekuja kusema kwamba ongeza maombi mbele za Mungu. Huyu naye ahame akose amani kwa ajili yako kwa sababu ya nguvu ya Mungu ndani ya maisha yako. Jewe hariho twigise kwa yaje gukora ku kazi aho nakoreraga. Kuna mtu ambaye amekuja ofisini kwangu nilikokuwa natumika. Aho nakoreraga aje ngo dukorane nyene na kazi. Alikuja kwamba tutumike wote pamoja. Hanyuma rero Imana kuba kundi nabwiye ko Imana iramishurira yuko hari imbaraga akoresha mu gutangura akazi. N'umunsi umwe naramwiboneye ariko arisiga iyo miti, yisiga iyo miti mbere yuko atangura akazi. Kama kawaida nilivyowaambia kwamba kuna watu wanajipaka madawa wanapokwenda kazini. Siku moja Bwana alinifundia kwamba akija kazini huwa kabla ya kuingia kazini anajipaka madawa ya kienyeji. Hari n'umunsi namusanze ariko arisiga iyo miti nyene ndamubona niyo muko Imana nshiguriye ati iriya ni miti ariko arisiga kugira ngo ariko atangura akazi. Kuna wakati nilimuona anajipaka madawa hayo, Roho wa Mungu akanionyesha kwamba anajipaka kabla ya kuingia kazini. Ndabibonye ndasengera mu mutima, nikamwabudu Mungu katika roho. Hanyuma ndababwiza ukuri uwo muntu yarabuze amahoro, yabonye yuko umwuka ukorera muri jewe bidakunda yuko ukorana n'uwiwe
yaciye yo mukaragenda nta nameza biramaze. Huyo mtu alikosa amani akamkimbia, akasema roho aliyomo ndani yangu hambatani na roho aliyomo ndani ya mtumishi wa Mungu, ikabidi akimbie. Nukuri yaciye asezera aragenda kabisa, arasezera kuko yamaze kubona yuko impwemu ikorera muri jewe n'impwemu zimukoresha bidashobora guhura. Aliaga kwa amani akaondoka zake, kwa sababu aliona Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani yake na roho mchafu ambaye yuko ndani ya maisha yake havitakaa pamoja kwa ujumla. Kandi umwuka w'Imana yaciye amishurira yuko yagiye kubera amasengesho yanje. Roho wa Mungu alinifunulia kwamba amekimbia nguvu ya maombi ndani ya maisha yangu. Chandavuga ngo Mana nushimwe. Nikampa Mungu utukufu, nikasema rero naje kubabwira bene data. Nimekuja kutangaza rasmi jioni ya leo. Kuri bishimwa mu bigawa. Anasema ondoeni mabaya ndani ya yale mazuri. Dukizwe neza. Tuokoke vizuri. Hari inyungu mu gusenga. Kuna nguvu katika kuna faida katika kuomba. Hari inyungu mu gukizwa neza. Kuna faida katika kuokoka vizuri. Dukizwe neza nabo batwimuke. Tuokoke vizuri nao watukimbie. Mwene data kizwa neza nabo bakwimuke kugira ngo wo bimuke. Ndugu rafiki yangu, okoka vizuri, wachawi kuliko wewe uhame mchawi akuhame, kwa sababu ya kusimama vizuri. Batwimuke mu izina rya Yesu Kristo. Wahame ndani ya malango yetu kwa jina la Yesu Kristo Mnazareti. Siku bibanza byo mu isoko gusa n'ahantu mu makartier mu mihana tubamo. Sitaji pale sokoni, hata kwenye vijiji tunakoishi tuna watu wabaya kando yetu. Ugasa umuntu agiye kwimuka kartier ngo shaka ngo inzu nzoyigurishe ngo nimukira handi ngo kubera ngo runaka. Unaona mtu anasema kwamba nitauza kiwanja cha nyumba yangu kwa sababu ya mchawi kando yangu, lakini hiyo haifai. Mbega ndakubaze aho wibaza kuzogenda ukaronga amahoro ni henga kuri. Nitangaze nikuulize, hapo unapokimbia hakuna wachawi au hautapata amani unakoenda? Aho wibaza kuzorongera amahoro kuri isi ni he? Unapodhani utapata amani duniani, hapa ni wapi? Ikintu kiriho kimwe nuko woshika mahuri ugashika mugakizwa neza ugamara amazi ugakurishima mu bigawa, Imana ikakugendera ikazira kwerekana abo barozi ukababona. Cha muhimu tunachotangaza jioni kama hii ni kusema kwamba simama vizuri na Mungu wako ili hao wabaya wapate kukukimbia, kwa sababu hakuna mahali ambako unaweza kupata amani pasipo ndani ya jina la Yesu Kristo Mnazareti. Inyungu ya kane, faida ya 4, bigutera kuba umwizegwa. Vinakufanya kuwa mwaminifu mbele za Mungu. umwizegwa, Imana nije mu Imana ryarabivuze. Neno la Mungu linasema kuwa mwaminifu mbele za Mungu. Mu Vyakozwe n'Intumwa 10:34. Matendo ya Mitume 10:34 mstari. Aho Petero akavuga ngo, Petro alizungumza hivi ngo nukuri alisema ni kweli menye neza ko nimejua ya kwamba Imana itarobanura ku butoni. Mungu habagui watu. Ngo mu mahanga yose. Katika ulimwengu wote. Ngo uyubaha akakora ivyo gukiranuka. Anayemheshimu Mungu kwa uaminifu. Umwubaha agakora ivyo gukiranuka. Anayefanya mambo ya uaminifu mbele za Mungu. Uwo ngo iramwemera. Mungu anamkubali. Yamara kumwemera. Akimaliza kumkubali. Ikamukoresha ivyo gutwara. Inamfanyisha mambo ya ajabu. None twaje kubabwira ngo inyungu ziri mu gukizwa neza. Tumesema faida 4 za kuokoka vizuri. Hari inyungu nyinshi ziri mu gukizwa neza. Zipo faida nyingi kati ya kuokoka vizuri. Nababwiye ngo ugese kuri etape yaho umuntu akuza imbere ugacumumenya nibimuzanye n'ivyo bije kubwira byose ugashobora kubimenya, ico ni kimwe kiri mu nyungu zo mu gukizwa neza. Nasema ukipandishwa viwango vya rohoni kwa yule mtu aliyekuwa anakujua hapo awali kwa matendo mabaya, ukifika viwango vya rohoni ukipandishwa juu na Mungu, unapewa hata kalama ya kuweza kutambua roho mbalimbali za watu ndani ya nafsi zao. Nakubwiye ngo utahora anakwibuka uzumva gutelefona kubwira ati ndashaka kuza kukuramutsa. Faida ya kwanza kwa yule anayekuchukia, ukisimama vizuri mbele za Mungu, hata yule ambaye amekuacha ataanza kukuita kwa simu akisema habari za kwako akikusabai. Nuzona buriya n'abana bawe n'umunsi numwe kuko Imana izo bayitaye kuvyaho kwavuze ngo amatwi y'Uwiteka ihori yahangiye abasavyi bayo byo bayisaba. Yani hautapata shida hata siku moja, kwa sababu neno la Mungu linasema masikio ya mwenye haki Mungu anayasikiliza kwa makini. Ikindi biduha amahoro. Alafu vinatuletea amani. Biduha amahoro bene data. Vinatuletea amani ndugu zangu. Kera aligiye twigeze gushikamo tudashobora kujyama ngo dusinzire. Wakati wa zamani tulikuwa tunalala hata tunakosa usingizi usiku wa manane. Hagira nagakoma kwibati tukavuga ngo ngabo barozi baraje canke ibikini biraje. Likiwapo tatizo fulani, ukisikia kitu kwenye mabati juu, roho inashituka, unasema wachai wameingia hapa. Bamwe n'ubu biracabashikira bagacha bafata amatelefone barana inite muri telefone bagacha bahamagara ngo mushumba ngo sengera. Wengine akipiga wanaita wachungaji wao kwamba mchungaji
mchungaji niombe, nimesikia kitu kwenye dari. Ngo ku mabati vyatanguye ngo imeze nabi. Nimesikia kwenye mabati vitu vinapiga piga. Ariko ni wakizwa neza mwene data. Ukiokeka vizuri mtu wa Mungu, imigenzere yawe igahimbaza Uwiteka. Mwenendo wako ukampendeza Mungu wetu, uzorya musinzira, utalala kwa amani. Ivyo bintu vyose wumva ngo ku mabati nta kimuzosubira kumva. Vitu vyote unavyovisikia kwa mabati na kwenye dari hakutavisikia kama. Ivyo hora bize kudiranja abana bawe muri chambre baryamye ntibizosubira kugaruka. Vile vyote vinavyokuja kuwaniga watoto wakati wa usingizi wa manane hautavisikia tena. Nukuri mu mbaraga zanje nkeya nukuri naje kubabwira ngo twongere imbaraga zo kukizwa neza. Nimesema kwa kuenenda kwangu mbele za Mungu kidogo, nimekuja kutangaza ya kwamba tuongeze nguvu ya maombi, tuwe waaminifu mbele za Mungu kwa maombi, Bwana atatuchindia. Je, hari umurozi tubana hafi? Hakuna mchawi hapo kando yangu. Je, hari umurozi tubana hafi? Mimi kuna mchawi ninaishi naye hapo kando yangu. Na Mwuka w'Imana aramishuriye ko hari unashaka kugerageza vy'ubupfumu bwiwe ku rugo rw'iwacu. Roho wa Mungu amenifunulia kwamba maadamu itwapo leo kuna mambo anayajaribu ya kiganga ya kienyeji ili anijaribu mimi. Cha ndavuga ni jewe nawe rero. Nikasema sasa itakula kwako mimi na wewe. Rero ndara nsenze buri munsi. Kila siku ninalala na waomba. Nasenga ngageza numva ku bintu vy'ibyo ndabibomoye ndabisambuye ndavyonye bishisi vyo. Na haribu mambo yake yote, naamini ya kwamba nimebomoa kila jambo lake. Kandi mu gatondo tugahura. Alafu asubuhi tunakutana. Agahunga. Anakimbia. Ukabona ntifuze yuko twahura no mu nzira. Alafu unaona hatamani hata tukutane katika njia. Kubera iki? Kwa nini? Bakoresha iyo myuka yabo natwe tugakoresha umwuka w'Imana. Wanatumia nguvu zao za kichawi na sisi tunatumia nguvu ya kimungu ndani yetu. Kandi reka ndababwiza ukuri. Ngoja niwaambie mambo ya kweli. Abarozi n'abavuga ngo bararuka. Wachawi wanaposema kwamba ni wachawi, nabo ubwo barabizi yuko hari umurozi abaruta ari we Mana Data twese. Nao wanajua ya kwamba kuna mchawi zaidi ya kiboko cha wachawi, Kristo Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Wanajua hiyo. Ari nayo cagiye bazofata agafoto kwa bakagatwara ku mupfumu hari wakishijwe neza imigenzereze yawe ihimbara umutima w'Imana. Na siku moja roho yao inawaambia kwamba kuna mtu kiboko zaidi ya wachawi. Bagashikana kagafoto kawe hari. Wakifika na ile picha yako kwa kichawi, wa mfumu atangura gutera inzuzi ziwe. Yule mchawi akianza kupiga lamuli, akagushaka akakubura, anakutafuta maeneo yake hakuoni, akagushaka akakubura, anatangaza kwamba simuoni huyo mtu mliyemleta. Akabwira umuntu amuze ati nukonda ariko ndamuona, anasema simuoni huyo mtu aliyemleta hapa. Uje mfumu nyene akabari watangwa no kumubwira ngo yule mchawi yule ndio anamwambia yule aliyekwenda ati uyu muntu rero wazanye, anasema huyu yule niletea, ntashoboka huyo hawezekani kumleta. Huyu muntu wazanye hawezekani, huyu yatwikiriwe muri amaraso ya Yesu Kristo, huyu amefunikwa na damu ya Yesu Kristo. Ndakumenyesha rero ko n'abafumu bo babirizi ko imbaraga za Yesu zihari, barabizi ko amaraso ya Yesu akora. Natangaza rasmi hata wapiga lamuri wanajua ya kwamba nguvu ya Yesu Kristo na damu yake inatushindia. Hasigaye hiwa mwene data kubitandukanye, inabakia kwako ili utofautishe wewe. Inzira ni zibiri mwene data, njia ni mbili ziko mbele za uso wako. Maana yaravuze ngo dore ubaya kazuyazi. Bwana alitangaza ya kwamba wewe sio mtu wa moto, ntushushe, wewe sio wa moto kandi ntukanye, alafu sio wa baridi. Kubera udashushe kandi ukabudakanye, kwa sababu sio moto wala baridi, ngo ndakudahwa. Bwana anasema nitakutapika siku ya mwisho, ngo ndakuruka, nitakutapika. Mwene data chunga cyane Imana ntizikuruke. Nasema mtu wa Mungu chunga vizuri sana, Mungu asije kakutapika majira yako. Isobanukirwe uriwe Imana ntizikuruke. Lazima ujitambue wewe ni nani, Mungu asije kakutapika. Isobanukirwe uriwe uhagarare mu kibanza chawe neza. Wewe ni nani, usimame kwa nafasi yako binafsi. Ubu turajema tugasinzira. Sasa hivi tunalala tunasinzia vizuri. Na kitu deranja mwijoro. Hakuna kitu kinachotuharibu. Iyo tuvuga ngo Yesu amaraso yabadutwikira. Tukiomba Mungu damu yako itufunika, tunafunikwa kwa amani. Atari kuryama tugacha twere hakuna kinachobaki ni kulala na kupiga usingizi. Ujewe mu kuryama akakarinde ndakaryamana impande y'umusego wanjye. Nasema nikienda kulala nalala na hii notebook yangu na kalamu. Kuko mbanzi ngo nifunga maso gusa. Ninajua ninapolala nikifumba macho, amakuru ncantangura guhabwa habari kutoka mbinguni zinarejezwa kwangu. Bwana anaanza kuniongelesha nami naanza kuandika. Urumva bijya bisigo vy'amajini bigendagenda mwijoro ntibishobora kukumbona. Zile pepo zote na majini na mikosi baraha viwezi kuambatana na mimi. Niyo dukunda kubwira nawe mwene data. Ndio sababu natangaza rasmi mwenzangu. Wewe kuranyimvoherere ku isi hose. Wewe unasikiliza maadamu duniani. Kizwa neza bitandukanye. Okoka vizuri bisobanure wemere umwami umwe. Aya jitowe kwa ile nafasi ambayo sio nzuri, uambatane na Mungu. Wemere umwami umwe gukorera. Akubali Yesu Kristo mmoja. Ureke gukorera abami babiri. Tumikia mfalme mmoja. Wemere umwe. Kubali mmoja. Nibo yahisemo Yesu kumezanya na Yesu. Ukimwamini Yesu, chukua huyo ndo umtumikie. Azokugirira neza. Atakutendea mema. Uburinzi bwe buzoba kuri wewe. Ulinzi wako wa Mungu utakuwa pamoja na wewe. Alafu familia yako itafunikwa kwa ulinzi wake. Uburinzi bwe buzoba ku muryango wawe wose. Ulinzi wa Bwana utakuwa juu ya familia yako. Uburinzi bwe buzoba ku kazi kawe. Utakuwa kazini mwako. Buzoba mu vyudandaza.
utakuwa kwa biashara yako. Kintu cyose uzobona ikiganza c'Imana. Kila chochote utaona mkono wa Mungu juu ya maisha yako. Niyo mutoko turabwira ngo hari inyungu ziri mu gusenga. Nimemaliza nikisema kuna faida juu ya maombi. Hari inyungu ziri mu gukizwa neza. Kuna faida kwa ajili ya kuokoka vizuri. Kizwa neza umaramare wisoni kumenye simama vizuri na Bwana, ujitambue wewe ni nani. Mwongera masengesho. Ongeza maombi. Nababwiye ngo baturusha uburozi tukarusha Imana ishobora byose. Nimetangaza ya kwamba wachawi wanatuzidi uchawi, tunawazidi mfalme juu ya yote. Na ya majambo nilikuwa nimewaletea habari njema hii. Wewe wavyumvise. Wewe uliyetusikiliza kwa makini. Imani guhezagire cyane. Mungu wetu akubariki sana. Murakoze, ndabakunda cyane. Asanteni, ninawapenda. Reka dusenga Imana. Acha tumuombe Mungu. Karibu kwa maombi mama. Ni jioni njema ya neno la Mungu. Tunakuhimidi mtakatifu Bwana wa majeshi uliyeketi mahali palipoinuka juu. Tunasema asante, sifa na utukufu vikurudie wewe Mungu. Asante kwa mtumishi wako Nadine ambaye ametoka madhabahuni sasa kuhubiri neno la Mungu. Tunatangaza rasmi jioni njema kwa wale wote waliotusikiliza dhuhuri hii. Mungu awabariki, awainue viwango vya rohoni kutambua ni jinsi gani wanavyoweza kujitoa katika mchangamano wa watu wasio haki. Biblia imesema mtu mwenye haki anapokwenda vizuri mbele za Mungu, Mungu hujiambatanisha na huyo mtu, na pia Bwana hugeuza maadui zake kuwa upande wake wa mtu mwenye haki. Asante, tunashukuru kwa neno lako. Tembea Roho wa Mungu ndani ya mioyo ya watu wa Mungu jioni ya leo, walioweza kutusikiliza wakabarikiwa na mkono wa Mwenyezi Mungu. Bwana wainue, watetee, upinge vinavyowapinga, uharibu vinavyowaharibu. Tisha mamlaka zote za kuzimu na mauti, mapepo ya anga, nguvu za wachawi, mamlaka zote za upotevu zinazokwenda kinyume na neno la Mungu zikaharibiwe na damu ya Yesu na moto wa Mungu. Baba, tunaiweka dunia yote mikononi mwako. Bariki watumishi wako na kuwatunza kifuani mwako, ukiwawezesha kila mmoja siku moja wakakuone. Asante, tunaomba tukipitia jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen.